najvoljenijih glumaca domaće kinematografije, čovek čiji su osmeh i harizma osvojili milione gledalaca. Ljubiša Samardžić nije bio samo vrhunski glumac, bio je i uspešan reditelj i producent koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji jugoslovenskog filma. Da li ste znali? Publika ga je posebno zavolela zahvaljujući ulozi Šurde u kultnoj televizijskoj seriji Vruć vetar, koja se i danas rado gleda širom regiona. Pored glume, uspešno se bavio i režijom i produkcijom, snimivši nekoliko nagrađivanih filmova. Ljubiša Samardžić ostvario je više od 160 filmskih i televizijskih uloga tokom svoje bogate karijere. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja za doprinos filmskoj umetnosti. Njegova karijera trajala je više od 5 decenija, a ostao je upamćen po toplini, skromnosti i prirodnoj glumi koja je osvajala publiku svih generacija. Nije bio samo glumac. 90-ih godina osnovao je sa sinom filmsku produkcijsku kuću i uspešno radio kao producent i reditelj. Odrastao u skromnoj rudarskoj porodici, a njegov talenat je još kao mladića prepoznao čuveni reditelj Bojan Stupica, koji mu je obezbedio stipendiju za studije glume. Imao nadimak Smoki, koji ga je pratio gotovo čitavu karijeru i po kome su ga mnogi prijatelji i kolege oslovljavali. Pre nego što je postao glumac upisao pravni fakultet, ali je odustao od studija kada je shvatio da je gluma njegov pravi poziv. Ako želite još zanimljivih priča o legendama domaćeg filma, pretplatite se na kanal. U sledećem videu otkrivamo život još jedne velike filmske zvezde.